Balik. Ngomong apa lo? Itu kemarin uang buat beli sepatunya Alim. Malah abang beliin minyak wangi sama sendal baru. Diam lo ya. Diam. Abang malah dedemenan tuh sama cewek di ujung kampung. Abang nyawer lu. Diam. Berani lo. Apaan sih? Main mukul-mukul aja. Yuk. Ngapain lo? Mau ikut campur lo? Hah? Ayah bilangin babe baru tau rasa ya. Bilangin aja sono sama babe lo. Kagak takut gua. Apa lo? Alim takut, Pak.